Ndeto iria iragikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati Mary Kamunge uria witaga Rish Kamunge guku nenda-ini ni arikitie guikio ngono ni maabitha a borithi thutha wa gukorwo atunyite Akenya mamilioni ma mbeca akimahenia ni akumateithiriria kuona mawira nja wa bururi. Rish uria ni murugamiriri wa kambuni ya Transpin Travel Agency akoretwo akianikwo kwa ihinda riu, no Akenya aria anatunya marauga cigana ni cigana marahobaniria wabici ya kambuni iyo makienda macokerio mbeca ciao. Amwe a Kenya aya mararihite ngiri magana niguo matwarwo wira bururi-ini wa Mauritius, no makinya ku makihundurwo kuona kambuni ino ya matwarite kuo ta agendi andu a kumethera visa cia kuruta wira. Ni ndeto ikirira kiaha muno tukirikana mundu gwitwo Rish Kamunge anakorwo akiuga ati nenda gukorwo mwendwa na muhunjia ugwitwo Pastor Kanyari uria wanakorwo agitunya Akenya onake kwa kumahenia. Kwa Rish Kamunge ndarakioneka ati mundu straight, na ndeto ciragikorwo cikiumbuka ati ofisi yake ni agakorwo ikihobaniria ni andu aria atunyite, na Kamunge aragikorwo agikio ngono ni maabitha a borithi. Reke tukihoe ati thirikari ni kuoya ikinya rihio kwi mundu gwitwo Rish Kamunge, ona ndi uru mundu akorwo akihinyariria gukorwo akiruta ngiri ciake magana meri akwa akibook flight ya guthii bururi wa Mauritius, no akinya kuu akirwo na visa ya guikara bururi-ini ucio na agikorwo akihundurwo guku bururi-ini ringi na eguthiete gukorwo akietha wira. Uko mundu ucio ukoretwo aendia mugunda nigetha akione mbeca cia guthii bururi ucio, no agikinya agikorwo agicongio guku bururi-ini na agikorwo akirwo ndai na visa gukorwo akirutira wira thiini wa bururi ucio. Akenya mwena wa comment section nao makorwo makiugo hari ta uyu agikorwo akiugo na Joan Julius Pastor akauga I have never agreed with this woman and I don't know why, especially when he was over TikTok and Kanyari thing. Na Nyimbo Kenya juu akawa ma agent tukikuwa kimoja na mapolisi atajiliwa tu na mundu ugwitwo Muriuki Kafia MK akawa at 23 years he is already an international conman. Ndiyo maana alikuwa anataka Kanyari ndio atuibie vizuri na Betty Mwangi akawa what goes around comes around, Alma at its best. Na rest Nigeria kauga I'm not God, neither am I a prophet of doom, but I can tell Rish Kamunge soon and very soon you will beg for help and you die of hunger. You don't eat poor people's money and you walk free in this life. Ask those who have. Na bodo weto Samobita akauga hata mimi ningefanya hivyo tu. Just imagine unalipa 200k unapelekwa kazi, mbona usianze kazi na hiyo uko nayo? Though Kenyans na pesa ona nywe debwedete oyo, na saa hiyo hizi mambo mnafanyaga kama mmejificha eti ndio neighbors wasijue unaenda na purity Kenya. Akauga lakini surely uko na 400k na unaenda kukua slave kwa nchi nyingine, hata kukoniwa wa Kenya mnapenda. Na Lucy Kenya akawa adui wa wanyonge, huyu anakuanga na cooperate na wezi sugu wenye wako kwa serikali udodari thodi riria araia na akanywa ya korwa kiria na akanywa wega riria family inge irarira Rish Kamunge Ngai no wetu ungirihiria aria othe utunyite. Na Princess Nguri akagwa na kwa kimoja na hao polisi hata eze fika police station ndojuria na kwingoma ya tukonire yanyitagwo tukiumba hau akarekio. Na bodo gwitwo recute she akauga I just pray that justice prevails on this matter cause this woman is a snake and ajua vile ni stressful kuwa nje ya country without legitimate papers. Does she even know the pain of being away from home? And now Winfred Mwangi akawa you have 400 G's and you are still looking for a job outside the country. Come on guys, kiwa hii ndio akili mnatumia, that's why mnaoshwa. Na bodo gwitwo Wajiro Masi Wajiro basi akawa surely uko na 400k alafu unatafuta pesa unaenda kuwa slave ya mtu au na akili zingine. Na Tony Anto Chinese akawa imagine how many years she has given depression. Na modo gwitwo Masi Wajiro ayekorwa ikia muho wake wa boiso ayekorwa kiuga in 2001 kuna mwanaume alikuwa ameniambia ni ajiri job kama hiyo kwa Rish kudanganya watu eti tunawapeleka majuu nilipe 70k. Nikaogopa, kumbe watu huwekelea hata 500k waende majuu wa ado mnemali biesa. Nende toto ukoro tukirubarira nayo endo ya mundu ugwitwo Rish Kamunge uria kuragikorwo gwituika ati ni agikorirwo akihobanio thiini wa ofisi yake iria ĩ mwena wa Nairobi ni andu aria anatunya
na agĩkorwo agĩkĩongorio nĩ maabitha a borithi. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa Mohoro, niĩ no ngũhoe na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩgetha ũgagĩkoragwo wa mbere gũkorwo ũkĩmenya marĩa maragĩkorwo makĩhanĩka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya rĩrĩa twagĩkorwo tũgĩkĩra video nginya mũthenya ũngĩ. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Mohoro.